kitchen robbery again. Nangithi clubs ngikhaza amabhoda ready angizange ngaphutha ngalihlola ngathola tibiliboko. Buka le face. Jabule blind lapho ngalivala fast. Ngashaya umdansonyana ngathi lanza liplate fast. Ngabe sengilanza liplate ngathi ngiyalibamba leli plate khanda uthi alikho clean kahle utso mamkhulu ushaya tipi kanti libuyiseta ngathi la kufuneka bowl ngalanze bowl yami ayibona sengiyibambile ngatonze farauga ngasho ngiyithatha ngiqonze emabhodweni. Don't mind the stuff guys, buka lento wena macaroni mac and cheese kodwa lana kune minced meat. Angakutshela wena ngisho lapha ngiqala ngilibamba libhodo lami ngayidlipita le macaroni ngawidlipita lapha ngawidlipita lapha ngasho ngiwathela bengawaphakeli bengiwathela ngawathela lapha ngasho sengita ngale minced meat yami ayibona nayo ngiqale ngayijokotisa nayo ngasho sengiyithela lapha ibhowl igcwele mfi. Uyakubona lokudla ukuthi kunjani kushoda nga one thing masus ngathi try mayonnaise ngathi xapho LinkedIn ngathi nyambeze hot peri ngathi buya lapha ngathi chutney maseko wangivami kwaphutisa ngathi mayonnaise faka mayonnaise yami lapha ngiyayibona ukuthi hosh karamama ngathi Wellingtons ngathi buya lana wena ngathi pyek ngathi hot peri papa nyambisi. Tshela wena food is nothing without hot peri yanyembezi papa. Ngayifaka lapha ngafaka nayo ichutney yami yabona sengiyavisita sekude guys ngicane ngisengeleni ichutney yey uyabona lapha bese ngishamtito lapha ngatita Neto bukela ma end results. Never leave cause I'm in love sweet la mfana ngasho sengirungukhutha kunayisa netindlebe lokudla kuyangena papa ngasho ngirungukhutha ngikhomba masingita straight within 2 seconds ngabe sengiqedile.